Masakin hen Belap Kuki channel Thusoh lahkhom ni Thusoh se na bonon ni kupa tunung jong wan ni Thusoh chum la chum ho ana be khom kiloite Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Germany in P Bandesta ka live telekasin holimna ananezi nahi amana holimna Europe gamsunga Russia in banglin ta tundo gon hi su chimit te na dingin German in jong panala anga ye anati nahi aki khom parliamentarian josin Zelensky to say pat masangin alim naw din munin anabat sa ovin khot bi na ananayo nahi so le achi sani khwa jong special US Congress joint season address anabola US in hata aki thopi be dingowa anatim sa hi Russia in Ukraine chunga galbol na dinga phat masa ango ana chom ananai na bana tu tha in Russian Foreign Minister Sergei Lavrov in Ukraine hi US ya dinga project lin ta hi anati na hi ama saidanin US government in Ukraine gamsunga biolab sim na ding in dangkasa ngasim asunglu ni na hi anati hichi biolab makona hi mihim su mong na the bioweapon Russian in mai cha asim do ding agot ahi tin anangoy na hi hichikin gon ho hi international convention ahilole security council in hoita asay hom dingin aphaya tina bana koigam hi jongle Ukraine khona S300 pi ding kiti hi thilpolo ta hiding ahi tin ana seibe na hi ga he thei khatchu Slovakia ten Russia sim S300 tola pana len na kapla chachana thei galman cha chu Ukraine te pi dinga ana sayo hi aji chu hichihin NATO in ahu zolo Ukraine te na ngai cha no flight zone ti hi a helding a hi ti a hi chule Lavrov in asai be na US vai hom na noya war order hin koima ki kun thei pon ti chule sanction iza umjongle Russia chunga ki bol kumjongle alampi tho thovin hichihin kilo samdi pon ti ani ti na hi Thusoh Nisim somlagi Russia in Ukraine gamsung pumpi alon bu na chunga Mariupol khopia mi pite kisilna theater anaka muwa athi amang kichi nai lo wangin khopi sungmondang danga jong bom lahkhom na adai di nai pon hi Mariupol khopi sunga chenna in ho shopping mall ho zo si khogem nung tabang nunga ba sa auto lanin kidawna ki kapto nan khopi lai longchan na phajota na hi tunini khochan hin khopi mi te sangsom thumwal ani ki the do man tawin hinla sangsom thumle janga wal hi chiki buina hin odan tawin hi Russia ten tanti nei lawa bom alhawa amano jingo to lonin Mariupol khopia advisor to Ukrainian presidential office akon thulutsun tu din mun hi aba apele Ukrainian army hon Mariupol khopi ahu zo lo wa hitai tiding a hi maye anati na hi Maxwell Technologies satellite limla ko na hiat do thai chu Mariupol khopi sunga mihim chen na building ho zakhatla asom ko vel chu chen na thailawa ki kapsi jeng a hitan a hi chule mi tampi ki selna theater na kapsi na muna zong mi za tia ham ti zong ake thai to pon hi Ukraine President Zelensky in tu chen hin mi zakhale som thumwal ake ho do e anatin izat mong hichi inin avu den nalai ham ti ake chi nai pon hi Russia ten hichi theater chu kapsi poi tin anil kal kinovin France President pun Russia President Putin phone ani ke hopin Mariupol khopi sunga milamo din munding phamo asa na thona sei na Vladimir Putin in operation hin milamo su kha na amlo na dingin kho sa na masapin ki pe na hi anati na hi gahe thai khat chu Mariupol khopi hi Russia tia dinga azu sapat sumkolve na mun tampi ki zot mat thaina le Crimea ho pa na mun pi khat chu hi Thusoh Nisim som ko Russia in Ukraine chunga galbol a khat sa chi utol hanin Ukraine mi pi tia dinga apet pe na ngai khopin temporary medical facility le el siren hoi hidanin omdo ta na hi hichilowin ho hi ning chong ta hi song le bomb shelter lei ko ho a boi pi le ovena hi doctor nurses a hi lo le asim lai ho le volunteer hon na sata in pan alawin hi ekiti
Ukraine gamsung Mariupol khupia Russia te bom hla na zia thina aki Beijing to honin thilong ho jingjong voi theilo khumin mundin aki jam thang jing ovin abang loi khat chu thilla logi khu khum mai a hi lo le amel sit bi lo na dinga le ki bu mai adim na jing na hi tin thulut khan na sei na hi Russian sipai ho chun Ukraine western kaya Lviv khupia jong bom na sata in an hla ki novin hi Hisi Lviv kopi chu humanitarian thuami pite ki sel do na ding bom hla lo dinga Russia tian het pi na anane yo hin la gansim ni chun bom hi tho ki novin hi hichilai muna civilian airport chu mizal tamta kap khuma hi na bana thumwei pansan agingin a hi tin amuna umona sayo na hi aircraft maintenance facility sule avela building tampi jong kapsi na hinla mi mathi amang thu wang agi sei do pu na hi Lviv kopia officer hon phamo asa na opong do vi na hi aji chu chilai mun hi lamka ti chu galzam le gamchom pampit ho zut le kitit namun galzam lak nival kitit na khupi khat chu hi yam tia Russia in Zelensky aniam ding adei wa hi le hijita bang mi pi chunga hi na to lo di wa hi ti vi na hi gansim ni khuma mahin Ukraine khupi lailung center school tia ki hi munachun Ukraine mi pi tian za avala nausian tol na tampi anagol do ve hi hichin avet sa chu Russia in galbol hin naucha nausian simzo lowi tampi na hin huwa chan ta ve na hi ti lunglai lo na apon do na hi alangkhana hichini khuma mahin kayaf kopia chen na in mun bom kilha na milham khanin thina na to in tampi ama changki no ve hi mihim za wali chin mei ko nga konchun tol do on hi ve hi kayaf kopi hi khupi dang Kherson le Mariupol ho banga bomhla khuma hilowa nyau khat Russia ten anadip zem anakhungai jepdana om wangin galki panapat tune chanin milham somgu walin hichi khupia hina hin khona chan ta ne hi Russia le Ukraine ki boina chunga chamnom na dinga mediator phasompi anom ta ne hi adin France Turkey Israel South Africa chule adang tampi jong chamna na dinga pan ala nom da no sei jingu na hi hinla tu ne chana hi chi to khom na ke hona hin imacha aphasu mapu do lodanin awmi na hi aji chu alang to gela adin mun galki cheina dinga apu do ho khana san thailo abang jingi na hi Russia le Ukraine ki boina thua hin United States President Joe Biden in akiba api Chinese President Xi Jinping to ki hona ananei lone na hi US President pun ahi thei chana China in Russia thilsi borna hi anatu sot loading in ana sei na hi hinla China in jangke in Russia dem na thu sei pon ki dawle ki di to na hi koi macha longdai lama hi pon hinla chamna hi ki hona sei khom na kon do theiding a hi anati na hi US in azole China in financer hi han military lam hi zongle Russia te ki thupi khan ti tia ti za na ne hi alangkhana Chinese officer hon Russia sanction ki bol khum na chunga demna anei jing na banova jani khu chun Western gamhon Russia chunga sanction na bolo hi lamdang le kilom lo sangta outrageous ahi anati ve hi neto gamhon gam ake Beijing ova vanoi gampil hing nuclear garment cha nei gam khat om gim ova sanction abor khum hi kilom lo ta ahi anati ve hi alangkhana Russia in Europe gamhon thawlegia sa khapi ta ji ova tampi zu do theilawa ho chu Russia government in manbaita api dinga India anazol chu Indian government in zong anasan pi tan 300 million barrels aso ta dingon nomna na nei ta bini hi chi chung chang thua hin White House in India chunga dan China lambang lo ta dan kho ta amu ta dan pu na hi aji chu White House spokesperson nuwa kon Thusoh mi ho adon bun na gamzo sin ngai cha dano le kiman cha dan ki banglo a hi bangin Europe gamsung jinga zong Russia thaw kha lo omi na hi hiti ho condition chom ji hin gamkhat chunga thimona mo chan the a hi lo dan na sein tu chanin presidential level a ji thua India demna ompulaizin a hi anati na hi Russia le Ukraine ka ki boina kho lai ta hi jing wangin Russian cosmonaut mi thumo chu International Space Station na liang lu na vi na hi amho chu Soyuz MS-21 rocket na liang do ovin akiwan now betsa yellow le blue gem anamanji on ngaidan chom analiang do mani na hi Russia officers hoa kon Western media hon Ukraine te pan pin na a Russia cosmonaut hon sang khorjem
yellow le blue amano a hi atiu chu bul le bal nei lo thu a hin amabo cosmonaut hon om sa ho ke chit distin na ding le adai to wa ke hano hi atiu ne hi mission hi Russia tian Ukraine chung sanga gal abol ho panwa International Space Station na alien lut na masapin a hinala yan hi alangkhana vanoi leisina hypersonic missile gala kimang masapin chu zani khochun Russia in Ukraine lumlam kaya galman sa koina warehouse a hi tia ango na munachun anakap lu nu ni hi hichi Russia tian hypersonic missile kinzer kiti hi agandan Mach 10 chana pha zo the hi hichi agandan sound hangin sanga somvya gang zo ti na hi vanno ya hi tu le to hypersonic missile lama Russia le china hi machal he jinglon a hi na bana tu maseng je ma chu USA in zong anapatip sa jong ana hi tai haptaki pat tilam chun nuclear watchdog IAEA in Russia le Ukraine ki boina in kumbula pat thuni chana hin international oil market na thawni tin ngai chat ki supply hi nikhat sia 70,000 barrel awa jingta na hi anati na hi sanction is anum jongle Russia economy boy phalo dinga Russia President Vladimir Putin an say jing wangin Russian economy jong na sata in ahin to khata zin Putin in agam sungami pin sanction do dal dinga stip la ding dan phachom pi an say jing ta na hi Japanese Prime Minister Fumio Kishida sun ni khuni lu dingin India gam sung ahung vili na hi Indian Prime Minister Narendra Modi in analam to na bana lam chum chuma ki hona nei lone na hi ade in Russia le Ukraine gamti ni boina thu jong hota in ana sei lone na hi India le Japan hi court member ahinal hon bana Indo-Pacific lampanga ko nen achipi China hongpi ho su ha na ha ta achipi dinga commitment api nal hon bana trade and investment lam chom choma kinop to na nei lonin hi chi tho hin document gup ki khot hial na jong ana nei lonin Japanin 3.2 lakh crore rupees a ahong longding kumnga sunga investment suhat bedingin kinop to na ana nei lonin hi Pakistan Punjab province kam kaya Sialkot army depot munachun gimnai ta in aphyang changa bompu kele mai ka na no men hi hichi Sialkot cantonment hi Pakistan se peiti adinga galman cha mai chang holmun mun pi chule kum lui loi ta mun chu hi ga he thei chu masang je majung India te le thuna dana Pakistan ten missile te sana bolo jong chu ana lo samsa hi chule North Korean ki zoma missile te sa hin bol jing banwa zani ma sa missile te sa bolo jong chu ana lo samtil kin in hi akiti Pakistan Prime Minister Imran Khan dauna ki phinna asan jing to lonin opposition ti ta lumin ama party PTI lawmaker somni deli in party adala naw bana no confidence vote anai ding ovin Thusoh chuna sei na hi he thei khat chu chi sani som masanga pat opposition party hon ki phinna khota ananei sawa hi na bana opposition party ho chunga crackdown na sata ana chela pi sa hi zani khoma chun Kerala gamsunga football lama lunglut ta kho pongodu khumun na football match anom na makeshift gallery chu ana chimjin football fans zani walin na satan gi su kha na ananei ovina hi tin amona police ho report chuna seji na hi aki su ko ho chu akinei pi hospital hwa lut na hi pain ahi ga he thei khat chu hi chi khupi hi chi khole akim vela cheng ho hin football lunglut ta hi na banova local club ni ki chi wedding ami sang ni wal ki ti to ahi ve tin tulut chun na sei na hi